Dneska snimame GTA San Andreas. Isto tako počnuvame sa novijat serijal koji bude naređen demoliranje na Los Santos. I započnuvame. Prvo svakako kad soberam moje luge od Groove Street Family. Prvo da si najdem kola u baba i kiki, evo ih. Jedan, dvajica, trojica, odimo. Ajde bej. Pobrzo bej, ropaci. Ja ti trojica ti ideš po me. I sada dajeme kola samo i... Ne, pobrzo. Ne, to, leguvajte momci, pobrzo, ajde ropaci, ajde majmun. Evo je majmun, imam kopilet. Ajde, ulevaj me kopilet. Pudate vam to kopilet. Beži. I umrem. Nema vrska, sad nema nova kola. Nova kola i nove luge. Vremena let. I jave dobra kola, to ave. Izlava me kopile, izlava. I odimo. Isto tako v ovoj serijal, ki snimame presred so polici... Mislim, ki se pukame sa policajci, ide so drugite bandi, mafiji i tako na to. Prva epizoda, ki snimame, ki se pukame sa policijat. Samo najdem luge i započnuvame. Čuj levo, Uleva me kopile. Sada samo jedan, dvojica, trojica. Legujte. Leguj. Mora seljam. Ti vam ženčelo. I odime, znači. Sada samo neki miknem. The hit. Aman me. Turn up the heat. Sad odime prvo da tepa me nekoj policajac i tako poveke ki se navleče na nas. Pukave kopileto. Turn down the heat. Turn up the heat. Evo ovo je dobro. I odime. I продължаваме. Айде, копиле ме! Нямам копилягът бе то. Бегай! Айде, още нещо. И сега бъркайте копилацията. Бегам! Айде бе копиле! Цицай! Копилето само ще ме фати. Мабам това кръвта. Дойде копиле. Бежи! Evo ga, brate, bežimo! O,
Drugarite od Arama ni dojdoja. Ajde na kafe, dečki, kakvo pijete? Može tursko. Ave, špansko za vas. Vebam to. Pičinata vebam. Ajde, dojte me, vjebam se da vjebam me, kopile. Mom. I odimo odavde i gledajte sad, stand bonus. Mom. Vebam to. I odimo da zajeme zasu i odimo. Bum, gledajte sad, instant bonus. O, unikatan bonus. Ne, unikatno skokanje. Nemam to kupili to. O, budala Turčin. I to bi bilo to za ova epizoda. Se gledamo naravno. Pozdrav. I zaboravim, dok vi se dopagi ova video, stavite like i subscribe.